Don hane kayo silong ka bahap po ka sinong lai lengkot ke ilaka lai lengkot te ngiwan hane kayo ban wan pe idala de ya ta jitu khana bang yo snyo ba hane kayo hadu menta ya ka dok masih 4 juta kilo kala pene pensa hi da ka badi kendang ya ka nadu ki por man barim hadu menta te kuma kalau menta hi la idala ki jong kmat ba hane kayo hi kedang di kendang ya kene ka dok masih bat kayo kalau ba he andai ke jing ut jing nam kalong ba ha kana ke yo kam biang ka wala ka de ke yo jong ka diskonsil de ya ka kim sem la ban pen biang hadu kine ke sngi ha ka ba kino odo masi kla ong bagi ha ban shutit ya chi pho tang ka shi borti te kana ke jing thit joki kala kta mar ba ka kta ya ka dor ka mur jong ka do kom ke chat bendu khasi ka don la ka jong ka kom khei ya ka theu ka wo ha ga ya thit ya pet nadu ki por ndai bom padon ki tarajur ki moser ban theu ya ki mar ki mata Kidon laga jong karukom khen yau khao la pandon kam daktin khusi wan saktin theuser bat manta theu kilo ya kanja so la khen hali bat ya kanja do la pandon kam daktin kendang wat hapdeng jingkla jong porthei kibalami kita jing theu omde shu tang dak tarajur ki moser henrai hagane ka juk manta la mi kita ki electronic weighing machine hagba bonba kinong khai kala pandon kam haki dukan ke jongki ha kane ke jingkla jong ko pathai kabala room hadu kane ke jaj benru khasi jongi banya but ya kane ke juk ke bamta ha ka theu ga wa ban pandon kam ya ki tarajur ki mauser bat ki electronic weighing machine banyo ya ke jing theu ko biang habathit jing thit na ki dukan kum jaj benru so sarong ban tip ba ke laka lai langkot kana panne pansa ya ka kom khen man barim ha ka theu ga wa karpang e ha ke di thit ya ka do masi hayo shlong ha do mta mane kedang penne ya ka e ka ba long shwa wala pandang kam da ka ba di kendang ka ba kai la ka la langkot kadang bat ha do mta mane mata ngi dan hangne hayo shlong baruba ple no room we na hirang ba bla di do masi manta la sa pusnem ha ka ne ka yo ule thu mentang dan hane kayo la lengkot ka ba kayo ka ba kerpang ka ba laju pensa 6 na do por ndain kai ya ka kom odok masih yang ne nomor dai tang hane kayo badang jadi ya ka do ha ka kom bangi khot ta ka di do kendang bala ka perthai bro ka we kalayai da ka ta kom theu ka tum ne juk start menta ring su kenat instrument bani ba ha ka ne kayo ka penne ka pensa ya ka riti ka dustur ka ba ulong sha man shwa demi la bo ngidon hanya di ba plan di ba la di do hanya mentala ba sapusnya mengi te ba kila ban ya sulam mengi ke ai ba tolong ya kan ke hima ya kan ke laka ban penne pensa ne kom di do ado menta te biade ro kan ke kam yo de mengi bo ya im ladu bin kena ya bod iki apartemen ni kini temen i ba ka sedang dai to ditai te ka we ga ba ni i ga long ka pentulut mese mi poi ba to poi ba mi tau kwa ban thiet ka do ka ba bang yo be susul ka ba bang ni kumba ong kita ki beri ko ba shalom seneng ki ban thidot no ni ken ki ong as nutunat ba kana ga yo do laka ka ba Sisin mamat lai si dekat borok si kala ilut. Namal kawan be sisut. Abang lobong terpeng ka met kalau long kumta. Ke ngir ide bah kata kom jadi ya tiru di pejba ki along lai lui. Yo banyak pej dekat kemal lacong. Yo banyak pej dekat cin ikwa lacong, unu ba ikwa uta ki tiru. Yang yo iba hadu menta lo kalong punta he so awe ro ka ba yo iba long kecil kuit ayo hone apa lai lengkot mangi ke biot para biot ni strik ya yo don mana buan ra watang skoado ka basa kabarim mintre ni mailat ya kita wad da kidon kecil sala yo solda lo ramai snom ni pun ni pentit re hadu ni kesmi don he kita kaba ikut rekam para nong rekam mitri ada di keput susu cimut kita kawe pet kabang yo i pet hapedeng kata keput tu nak kala kau
Away na kalang kaum na apa? Oh, ini alum ya sao nakapot kapot. May nadadon kaum kami ko siguro. Kaum mla ya kabanyo dengan siatin na ito kita kat kecil ko kayo tolong kata yang ipat kan. Kata nga kuwa ban lam cimut gitu. Kaya ka daw ko pulong ba kata ka kamdon hadu menta. Mla patipin kitigi nong pe kayo mentala don menakana kebenai kilawan ngala terpat. Ngong kana ka kabawan na kasulkal ko supaya kumiyok lem ini ba. Senang banginla ya kaban kumtuy. Jadi kabawan narum naneng lukat kum kata kanam kuburom ba. Kayo la lukat kalong kayo ko ba dunglong kuy. Masih badoko ukim sya bapang kum sya ke kila pet kila ikmi da balong bet original kumongyong. Kata ka ba sutunat ikinong ba nung di ni kawai pat dengan kuat panai ko dulu dah kaum kami yo dengan lahir kepada itu kata ka bang kuat Ke kumangi ba kan kayo kumlit ng baka jabo ni ka jot pra. oh Dan tip ba kan kayo kadi kayo jung ka dispensir. Ato na ka dispensir kamjuan ka kayo maramot numar ba kalong kumba kalong bin nadu pala ai kana ka slap mai kumne ini kena awan ini badon bit mang kayo ne Yo siya coba punya bisa ya kalau komedi ya kan coba mau sama selalu ni lah punya kita boleh sebut mentang dan hari dengan serda dengan ilaka lain kan iba alansan kulis pun ba aji kelai poro jompi wala kelai poro stero taba ni sutanat bani ba kene ke ilaka jompi pidang penne pensa ekor kom teu rukom mo khasi hindai ba ya kan do masih hadu mentahi pidang shedi kendang pemdan kita kaji teu jingwa wala kaji kela jong poro mentang le iba kita digital measurement di omo ka sarkar ka seluruh kita ngai dong ni sutanat bani iba na penne pensa ya ka mati manjat jangan beri manjat hayat tu lebih kayak apa penolong pi bah kene ke ilaka aja pi pendek pensa haduk mentah atau kadang kajing leniam ne ka bakshu stunat ba pendek pensa yang ini rekom di masih tu bisi bon ba nagari ngijungi po ilaka la ingkot mo kalong ketika yo balasan itu men barim mencuan rostan yo komodo kalau bang jupun kijuya dari rekom man ki laka kita tonton ki perkat ki persmi baladen kalau ba nagi ding ka nagalen di no do ka perkat ba la kom nomor mo ta bun ba ketika 30 kilo pi menta kiyo kom kiyo he posurok ki wi kiyo macam kita tonton ki persu kalau ba la te banya persiang menti kilo dari nagalen jungi bor snong bor hima ki sya ba ki maru ko pendek pensa kita ego menbarim lah, kila cule. Dia ujungi kembakalan mentah, lanang ya, kepor sekepor, pamdesu kepor mencua. Kepor mencua kayu kilo ujungi kayu laka kayu do masih he lah. Jangan baru kita sah kita. Tapi macam kita mentah ki lai pos promosi si tiyo kyoto. Tapi mentah kita juna pun kalau bak ketika kayu do ketika kayu dia do entah lah, malah kesih kita don pi. Kilo kita makanya lainnya sih kita di kilo reaksi yang menjusah. Abang ong ba kena kecing dia tok kentang hangi kalau ba ngisu kuat ban penek ya kayak gua men bareng lah hikai. Rekam ton ba ngin don ban di don kecil ni am der kom. Kecing kuat kecing kalau ba. Dek citra lang kecing no tok masuk ben sibun ba ba. Kini no tok masih gimana kada katain jungi. Kini kisno warjan jungi. Ipring kayak gini ya, ajumur gini. Ipring kayak gini ya, perkataan gini ya, slok berki, pendek besar ini kado. Kita kadang penolong ini bang, gila pendek besar. Dalam lagi pring, dalam lagi kim trek, pring lagi kim kuat beri terlang kan bu gini. Dan ini suku ben berai burom yaki bang, kecil terlang juga kalau bang keburom ke kerau tom, pendek besar bang, kerlong ru kecil kerhu, berbentuk ru, ya kayak kabar komdir kompet, mau berjulang ru kapor berim, tak ada misi bang. Dia kecil persu juki kecil beda beka yang bagi haban syutit si potong kasih waktu. Dah atau mencuak lagi duduk tengah ne, nada duduk mencuak kemudian ne, kan tahu bah kan ke kemudian nomor hoi kaban ot
yo masih dan kami ke om sibul. Kini ada beda mana benda, pi kalau bah, nagaling ka discount lah por besnai kyo, kelasna ko top ko he. Kalau hakata benda, dan nagaling jungi le keren gasum ki ne kam, le keren por por PG, ban ai le mangta. Kamtam por haswa jung sini yo. Dan nagaling PG kram sian bagan tai, kila ai si terlang buat kila ai mangta. Kila patap lepa, lang rumah haswa jung sini yo la patap ya sini yo kyo panong kam. Hendak ngam semai yo jing cepat ban ong ba kum bakalong benta iklem yo buat iklem sem lo penting hiru seni ban ong ba iklem yo ban ong ta ta jing kam jing ko jing i kita jing ko jiso ba ba man ma jing odo apa yo ban kong ni so tu kita jing jabo mo ka mi na mosi la ba mo di kam ko man ko te ko man ko te hadu man ta ko bakalong man chot ni kiyo ko teman-teman kami sudah ngam tip leseki kita mau terjadi ya mau kami sudah dapat skill sini kalau kata orang itu siapa buat dia macam ni kam kalau kita salib yang siapa mau digendo yang ini atau dari balik inspection dan ketika eksternal baru juga aku lihat